彩虹跑团自1995年7月16日成立以来，始终坚持推广健康的生活方式，并通过举办各类体育活动，鼓励民众积极参与运动，强身健体。Untuk semuanya, sebentar lagi juga dengan biar engkau sucikan, engkau murnikan menjadi kami semua。成立于1995年7月16日的彩虹跑团，在 Celebrity Grand Ballroom 隆重庆祝成立31周年。多年来，该组织始终坚持倡导健康生活方式，并通过举办各类体育活动，积极推广全民健身理念。非常的开心。彩虹跑团主席 Simon Wangdra 表示，在周年庆典举行前，协会已开展了一系列活动，包括公益活动以及晨练、集体慢跑等体育活动，鼓励会员养成健康的生活习惯。协会希望在迈入成立31周年之际，全体会员继续保持团结，持续推动健康生活理念，为社会大众带来更多正面的影响。Harapan kita anggotanya bisa bertambah dan juga anggotanya boleh lebih setia, lebih kompak supaya jadikan momentum olahraga ini jadi kesehatan kita, komunikasi kita supaya lebih baik dari sebelumnya. 周年庆典当天，全体会员欢聚一堂，共进晚宴，并通过丰富多彩的文艺节目，共同庆祝这一具有纪念意义的时刻。Eki Saputra Pal TV